Ita di bir gi paragliding tangsa direra. Ani ta thari nga ju de bir la khyam le ta sta thari weekend ro ani ondi husband da phomunyam da khyam le ba. Ani ta thari namshi di interest ro bet mubo tip desha. Kimala chawti sis kya so inege namshi ra nima masher chikyu doshtu. Ani desi da nam samma mubo tip deorde. Ani chawatis this gas ada jin chawasip se to gas nam gyune na de paragliding tangi mango ra ani tourist mango pele go re ta thari da paragliding tangi mindu tourist me mindu ra ani so so kham ne ge lele che semba kyo je kham ne du tourist mango le ne ya ti shena do kha ji la na nem di tanda ya ko khare wave 3 langi re don de ke ja mango da ta gya ngur ondi shigi do ta thari ta tourist she mindu an pe ya ko do so so hele jen kame duminde ani de ta mitis distale shero ine ge onde ta desha khare bir korang ge ta yayu la denge ga local interest ra ani ke u cheon so ani tis ne ra nganjo cycle ta inde che ta de cycle yesa dura cycle ta che an number so la tyongo ta de cycle tis ta go samsa ni ta cycle rent la ye ro an tis ta ai ta 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 cycle tan di ni kyu pe do mini chodre cycle ni tang do nam shi pe ya bu do ta kusan da khora ni thongni dini ya dress ti kyablo din ta khora ni lesu khoza ni ye bai khoza bai sadi khoza kal khoza ni rent ni ani ya खुदो अच्छा लगा पैराग्लाइडिंग क्यों नहीं है जी पैराग्लाइडिंग क्यों नहीं है बरसात का टाइम स्टार्ट हो गया बारिश का मौसम इसीलिए बंद है इसीलिए बंद अभी सितंबर को खुलेगी 15 तारीख के बाद सितंबर को 15 तारीख के बाद जी अच्छा अच्छा तब तक के लिए छुट्टियां पड़ी थैंक यू हम आएगा मैं पैसे दे देता ना आपको तो आधार कार्ड और लड़की हाथ में दे देना ठीक है Keep the truck bagage. Jeep the truck the accident issue the national something Jeep the truck the me came at me bosha Jeep the paran the so that